Siapa ku in hela siapa ya siapa yang cuma sana to pray for him and upaten song happy na to siapa yang cuma sabi nang ka to ni guna si sumitong siari sungai khomni oh haleluya tabang ya soal naman ko dari ginapon sa ni to absia na to pa Kham Suan sumitong pa pagyan para Muni naman na senaro kita sa ordination dito para masasabihin na itong nagbiaksa o paano man nagkimsak sa niya tunay hindi na takin mag-isang natin sa panang mag-inipapit sa amagin kapaltin bang dahil ang nagkayapay natin o para magpapit sa kin hamang tatapaw o natutin na magkakungkuto natapa isang yanin pawlpi nagbiaksa pawlpi Kevin singin iptakin ang tubak nama yang tumpi natapa hitahin ama tuntonin ng mapalin na kinakita ng mapitan ng kinakita kundi itil ng mapalin na kinakita o sakit na makusong api sa napagkakita sa pagkakita Amen. Baik, kena siapa terus sertifikat yang ada di suminto siani There certainly is a wonderful movement of God here in Jacksonville, Florida. God is bringing people to our city from many, many different places in the world. Jacksonville is a melting pot of cultures and a center for the communication of the gospel to many, many different people. Jacksonville pe minam tuam pa ya ki mu khom na hiya mudam tuam pa na pasyente na minam tuam te na pasyen min than te na mu na Jacksonville hi. The Lord has placed you here and Pastor Suan here to do a great work for him. Pasyenina do te kente ya ko kina pastor samsam hitaka ongkop na pe ama naliam ni sen hi. I still remember the day Pastor Suan and some of the church leaders came into our office to tell us about Zomi Christian Church. Pastor Suan le amai long ten ko zuma pai na nui mai tak le mate kiniam ket tak na pai na te kamula jam te lahi. I remember them sharing about their love for Jesus and a desire to reach as many people for him as possible. Ama pasya na bule ama ki pasyain natin bite to makhom kiading si again natin kapolahi. I also remember Pastor Suan from that day. Tuwa ko natin pa rin na Pastor Suan pe kasiyang te kapogi kehi. I remember his smile that he always seems to have on his face. Ano yung mai chi ja mama pe mate ok dem se hi chi and his gentle demeanor. Ama i mate kiniam ket ka au kien na pe song hi. I also remember his passion to tell people about Jesus. Kaya na pasyan tun ta ke ni ing pe alu sima ko den na sang ko hi. Pastor Suan, it's really been an honor to be a part of your ordination process. Pastor Suan tuni pe hitaka nagi ordination nga na mun khada ding kha hai ne nam mo ma bai. At our initial meeting when our process began, I remember hearing your testimony about how Jesus called you as a believer and also about your calling as a minister of the gospel. Pas ikimu si na pasyan na napian thak na te long ke te ai so na pasyan na ko chi na sem ning chi to ikip gen te ko kai ni na. I remember after hearing your
joy, feeling inspired, and knowing without a shadow of a doubt that you love Jesus and that He's called you to be a pastor. I remember knowing clearly that you love Jesus and that He's called you to be a pastor. Sorry, okay. Ikimua kiparina pasien na in na le pasien adi na naserbian na siya pasien na in yan nate to be kasahi. After spending some time with him and learning about what he believes and how he does ministry, ama tato may kakitua siya kina ama I pasien in na le pasien kamari asep nate katehi. I know that he's a man who loves Jesus and desires to tell other people about Jesus. Ama pen kiti na pasien na pen bidang tuma again kading mi bahi chin katehi. That he also desires to see God's will done on this earth. Tokin saya na pasien ini na zong hindi tuma kiboni akisen na ading bahi. He is a man who loves his family and serves them well. Ama pen ay pawlpi tuma ini na pawlpi ay takina akem bahi. He has already shown us and you all that the Lord is blessing his life and his ministry. Ama nunta na elensong kimutehi pasien na ama tuha biak na tesong kimutehi. And I believe that the Lord will use him in a mighty way. Ina pasien jo mai na nakpi takina tuha biak na sang semsen na to make an eternal impact on this earth for Jesus. Kitsa atong tuma dingin na pasien I hoy na leituma kimutehi dingin na ama nunta na sannihin. I consider it a great honor to be here today recognizing his calling as a pastor. Tunina hi ama I pasiani na kipiat na tunina ama zong kizong hari mereka kanwabi. I want to offer Pastor Swan a commitment and a charge. Pastor Swan dingin na lahir ka penwabi. Pastor Swan. Pastor Swan. Maybe ask the other pastors to stand and make the commitment. Siapa kan sampai nato mendingin mana siapa kamcian nas sampai mau Pastor Swan, we commit to you as a fellow pastor. Kau tak kena nantunga tuham hukum piawi and minister of the gospel. Pasien ada kita pasien mongkak kita tena semin. We will serve you. Kau dengan solim. We will pray for you. Kau dengan tungas sakin. And we will hold you accountable to the Word of God. Pasien ada kita sebelah kau nampak kut kilen from yang hilang. And I want to, if my brothers agree, to charge you to fulfill Lord Jesus' command in Matthew 28. Tunina ya kiba manusia teto ini tua pencucian te atau kimding hile materi yang som hile kia materi yang som hile kia som lagi pan som ni kan masih sangat tua jadi nama tema ya Yesus hompaya lagi tu mak ahira van tu mak ahi samin van dan nakhe pe tu mak hom ki pekin tahi tua hi siangin no te payula bidang khepe ke iman zui ni swak sakin pamin le khasian lokin to tuisuma na pubun tua jadi no te tu mak ka hom kem chu te khepe asui na ding na hirum untai dongin naute ahong piton tundi kahi na roton tumun na sidi. In closing, I would like to offer you this blessing from Numbers chapter 6. Kina katubian khama dingin na pai ken na buk na to khum maming. Ken sim sa mo. Tau pain no te tu pha humpia in hong kem ta hen pasiani no te to amai
Pasian note tuma amai pa hong biahen la note tuma nopsak na hong petahen si intupa biahen. Thank you, Josh, for sharing. And Sia Kham Khan and to now about I told him Sia Kham Suan na popi makaiten munong President Naisam na Secretary Samina Takin Samina group song tani isang nagitin para di na ZCCJ.Rev.Kham Kape Note naging maraming na sa isun ito okay, George, as a token of love and appreciation for coming yourself here and being a part of this special ceremony, let's say. We would like to give one of traditional shower, something, I'm not sure, but we'll hand over to you. Please accept this. We'll make it. Thank you so much. And not only him, we get a company, so we'll give you all two. So the ladies, you want to call it by name or you want to come all together? You come all together? Okay, come on. Please always remember, whenever you see this, it was by Zomi people, and please remember us in prayer. And we are small in number in Jacksonville, but we believe that someday we can grow, but not only grow, but grow in Christ. Thank you so much. If we are not in Christ or if we are not a believer, I don't think we will have encounter today, like special day with Josh and his family. But the reason we are here together is because we believe in Christ and He has saved us. Therefore today, that's the center of our life that we are together. If not, you might not know us, we might not know you, but that Christ is the one who makes us know each other. So the Christian Church would like to request that in the future we'll be partner always and we'll do for the Lord and we'll greater mission, and we pray too that we all will be a part of that. We'll be working together for the Lord. And thank you so much for coming today. Group song in some kapeten nung namasak demo request kung happy na to nung nalole. For the nato special group song for the Kapet Choir.
toi na Zomina he pasien pa toi na tek sa ka kai te pasilina ha tam in tek sa sem ka hen na tuna ZCCJ pa na so khobina ta mo ne le wa
mak lo bin nak sapare mulo dek sia na cia akide ke rumina lungdam itu na imban ibon tay pai tau ni na pawlpi lam pare na makai te na siapa tu lungdam ko tu gen nai sanga mau i vai go ni mak le to aman kin sanga bilang ban som na te so na mula yun na sa isu nito sampai kita ina ngah sa ibiak ko pawi ko sa dahil kin jian ko na takin lungdam china ZCCJ.Rev.Kham ama sa ben den ang mo saya uni ben hit ko ZCCJ.Rev.Kham chibang begi lungdam ni ibek na Jacksonville ang so mibu pali ina iantan ni imol so pi kami ni lai mai ka ian ni pinihi sina ko sa chiam te ina ai sunim ko be kam lo bi so mibu sunga song ibang dan pas yani na set na siampi sa sa kau mi na chat ni khat pas yan na siampi na to pa nang kim sang na ni hi sina ang tangina lungdam na ko sa nggen no mi pawlpi tamina ponggen thei dim ben tampi ponggen na lungdam ko na dim pi dai hi ama sa be ni na pawlpi tuam ni ta om ina ko so kan pai sian dai ta le pawlpi bi mal ki ta le akora to pa ni na ki poi bi wa bi mal ki tu ama sa be pai pawlpi bin tamin ko ma tung chi na ni sa ni ani na a ko le ko ki pa poi chi ke ni na poi bi suan ne le don isam tiga minggu siang ini, khát kia itu yang tu malu ina. Kalau sumpah ni pawi dengan kita le tanzam ting, itu kia tiang kia ina, lalu bona kita le nebona, deke dua tahun laksanya. Sisi pawlpi, apa yang kita kita mana, nabi tapi na pawlpi minta ina, dan ni cina, dan nak mungkin kami. Lupi tesong. Om hoket lo mina, buat itu macam no, dia kan sumpuat na dia dengan itu soalnya, tuang dia tu dah ada dia buat na, macam kita tu macam lama ni cina pun kalau dia nak wik, macam ni anak buat semuanya lagi, buat pakai kasih ujian macam, ujian tu macam lama macam cina pun ada okey, om leh ina tong limbat ada utang ni, bukan natong mau sahaja itu. Ini sih kalau ni nak buat tahun ni saya agak itu, ini tahun langsung niat ni, si jauh saya naik sana, lebih depan kita berdoa sakit kita buat apa begini. Zomi tuan Jacksonville, dia tu masuk dalam macam mau tapi nak kan kicing kini naik tu malu kena, lebih lagi pan, apa kisah bang omnia. Jacksonville Zomi tuan dia tu masuk pawlpi minta ni na pawlpi yan kami walau ne pawlpi cinta siang ina im home base yang kan le apartment home itu ina dan tu mak ama niat kalau tak am sang sama maka mau dia buat masuk ama le limpak dia lo pak rumah ni kena apa mau dia walau kongkong hat lo bawa malek, hotel tu masuk dalam na, soaling dalam tak saya timang kita mau kita nak siap mungkin ini siap mungkin orang samina, di bukan dengan kita siang ini, nelo tak mainan mungkin asal kayun, saya tak kailan sini mah, yang tak ina belo, ya, hati gel dia lah, belo ina seperti mana, saya suruh dok. Siang siang ini langsung di sini ya, naik kuliah pemandu kita naik sedikit ini, Siampi taklik mah, atau ni.Rev.Kham, kemudian salis ni yang diukai manu, Siampi taklik atau ni.Rev.Kham dasar Kham, wamil aci mau itu malek, hukum sakit tu, buat kami sini, ini tak boleh usah sakit.
tu na or pimin tangina lungdam ko na lai pi kha pen mo thai ko na president long ku ya sakti na mai ka organization siapa san semua lungdam pihna Church of Jacksonville, ZCCJ.Rev.Kham. Pawi Sia Kham Khan Suan. Khan Suan Ordination. Pasian Satao Siampi Ordination. ngah ZCCJ.Rev.Kham Ministries in lungdam pihna pawlpi. Nasia Sampai. Mamahi tatona pek sakte jana tonton sep sakte ma tona I babana pai to ni lasak na sudo zoma undan ya ko hello bagi na to te sudo midong ke se na thulu tong samne na akhna inna pasian to ngai ni na to picture na singla te lambi chin akiso bin ngai ni mo sai sumin to samba dia na to na to ni
siapa sesuan ama undang kemudian ama ZCCJ tau sampai paning. Hallelujah. Hallelujah. Lungdam ni buat tempat pakai na. Ini jangan pasang nasabna cinta takilen. Kita nahi lo, kita pun kita nahi lo pasang na. Ama di dalam dina hamna hijab tu hiji tu anak kita nak masalah. Bing nampak lo hiji. Ning pasien ini toy sa pasien ini ngap sari na tapi tak kena pasien ngap sari dia apa ning kita na masa pelina I would like to say thank you Mr. George and family. Thank you so much as you come here and participate in this ordination ceremony of Rev.Kham Khan Suan. I know I'm Rev.Kham Khan Suan. Lungdam na bahi atau pana tupa dia ina engkau suat pihna halina hijab konkret na ama sampai penina penaming. To hijab ina apa ini mama kacep tuah tapi tak kena lungdam hiung. Pawlpi pintu sama kigen ina ayam ina kuna kaini mamin ina napi tak kena lungdam hiji. Penaming. Zomi inpuan itale pawlpi pan pawlpi tom pan pawlpi Zomi ini lo not kening pawlpi tom pan pai ami mal khatsiat tabek thamna Zomi itale minami itlai Zomi pasiat itna to ibangina no pido la teule no pa toy la te hamna ati takna bundami chikwa kenoming pakichana siate ina Asialian kalau kita sia pawi kalau sia pawi kalau lungdaming sia lungzong mulai tak damdo dah angina tukang solo ina amat lungzong tapi tak kena lungdaming cipta lungdaming ni mau kat satu pan tukang dia tahan in excited kan cakap kan ni bang saya dia in lungdam lama hati in kita nak pawlpi tu mak kalau na again lo mak pitching kolam lo insong thuki kolam kei bang akan unta nang cai song tapi tak kumdingin te thuki hello ayah na pawlpi te na thuki bo ai na thang lui te pa la bang chidia mo pa kim lai utamong tamsak swap ai manuna pawlpi ZCCJ.Rev.Kham tu apa kita kena lungdam hiji kau pawlpi lah kau pawlpi nak siap ai zona pawlpi tu apa kita kena lungdam dalam bukan momen kei bang pai sa hello na bom tau tik am ko tapi kalau apa ikan terno ikan kalau kamu sik pawlpi tu sik ya tu tumpen kau inkuat pakai saya pak mak dari ikan orang pina sikiji pahal na pawlpi tu tapi tak kena lungdam tu ka genoma upa makai te lungei lama makai te esongina agel te upa lungdam tak kena siampi te tu ka cuma bolin hai manina siampi te tu ka cuma bolin te tuan cuma biaya cuma pangin makai dai songin pawlpi semua kitu buang makan tu Unina siampi ipa toya ilok sakmanina ipor bisma topan cuma pumeta oke china dana igen sama pamina kanung bo sakpe kuma song lungdam dan dona mehwan na ke pewa bai ke pewa ongboy pita pewa tapi tak kena lungdam hiji to ke namin or anume lampan na anume makai ke dayate oke china pa sakte rumah ni song lucim ko kai song ina bumbai ai song na pa ko ke saya ko ai te ko ke china na pusi to ke saya ko ai mung pi ai song in ko ke
chơi na pa cùng cái rồi na ông kia sắp con chúng ta có hỏi chơi chơi cái nào ta kia sắp ấy pasti video ông dạy sắp lại không còn cái kia cái nó dùng nặng kita kena cùng đặt đi chỉ qua cái nó mình in to cái chơi na vài cái vật ông kia bị bếp chăm rồi na là cái vật ông quay ông thì các bạn nó cái vật ông suy đến đây Siampi ni juga sudah kita kena undang tu kata wali. Pada hari kecil lawai mana jadi interview ina zong pada zong apa usuin Siampi zongin pakai cakna palian kasih ông suin na tao kisah kata mahu ina umpat dia mana tapi tak kena mahu umpat hal na langsung masih tak kena tinggal hiji langsung ni. And then I would like to say to Business ZCCJ.Rev.Kham Ordination Council. So I would like to say thank you also Rick and Wilda also. Yes, I would like to say thank you to them. In pihna na ông Khan Suan ông makai ông PK ông chính ông chính xác bawlpih ông tôi xác bawlpih tên là nó thật trên tôi dùng đáp cái nào mình làm linh nghe nó linh có cái chơi nó bên là sẽ đẹp nhiều khi nó chỉ mà bảo đó cần như vậy đi chi cái mà dùng đáp cái nào đó dùng đáp đi chỉ cái lòng hòa bài câu văn đó cái chơi nó tu đi nó không biết tập cái gì là kita là nó cần phải cái lo trên cái khác cái món này đi này nó phải gì là dùng nó kita nó làm đi nó bài cái chơi nó nó cái con bài nó cái này sao cái làm sao xuống cái bài sao nó gọi là cái nào sao cái nó làm đi chỉ còn cái nó mình làm sắp ấy qua đi hay sao nó nó chừng bây giờ nó akape youth te rồi na cái chơi nó còn cái cái tôi cũng là do bạn là lái rồi làm sao cái tôi là do làm cái còn nhìn cái nó tổng mà nó thì nó nói ra sao tin con cái tháo đâu con là sống tên cũng là sống nào thì ta làm đi chỉ cho cái còn nhìn là bị ta làm lungdam cukup na bi saksi ka na bi ta lungdam ina lungdam ko na ko sering nei sa sia polen so ko ka ni ngon je ni na ma kum ko ka ni ni sumin ka sam ta hi ni pe ko pa om biasani ai manin lungdam ke pa ja ni ji ini lagi thawa phya sin ko mi phila wan yau sri lanka an ngati uni Sia Kham Khan Suan panina Rev.Kham Khan Suan aku biong ni agar ka ni manin amale ite sangin to ni tu pi chin ni theya leitu ka pian ma pe in nahi zamin anu sunga tuis ka patma pe anhe zamin over asathau ni khinin natel khina dunina aga swahil chin thokha din deham kamua assistant pastor nasem ni kanazahi Highland Gam Nupu Refugees Kema Myanmar Christian Fellowship Zomi Christian Fellowship Mapa Fekam Bangma Ompangina Sia Akapea Kilai Muna Aomna Munmuna Taupa Dingin Mapa Koi Koi Kapahi No Kete Kei Kachak Kete Ma Kabana Piala pu le din mun to pasya rasem te kilo zela to pa sabzia
sushi sai xem còn cái đâu sao thao đi nó đi ngay trên mình đâu phải quên người là bị khả sao đi cú nỉ đây là quên đâu phải mà là sao thao đi cái giống Kapian manto panopel kene manin sumsong payo min kuli kapoleng lena kabu kata dekat ko no koi sukin au pau phosai utrang lo au tete kadene kahana nam kap dai amin biapong ni le thumong le manin pongin muko swang kapaba lama zoakin kapapai le ya ni ta nung ka zui asian trong ka lawin ka obi le tung na sa ning to pa om phal lo ya do cha mung zo mi reverend mung zo ma cha ko lim zue sa bu pa pai koi koi tu lo cha ko lai le kai lim tong za ni din ya ki ga the lo ni to pa ka ta na sa lo mo to ki khi sa các con nó bị tuyên tu pan nama oi có phải nên tu pan na huang tu sang tu pan tu pan không sắp xếp cái bằng đường ni là quan không biết bao nhiêu cái gì cũng lại cao su nó phải chỉ cái quả đây là còn tu pan không có bằng sắp đường cái này siapa Siampi ni là sát thao anh em sai à asal itu siapa yang kini tu alam jam ke azam ni akan ni nongi dia peta nongi mai na tu cini na tu lu jisu cini lo tu mai le ba ka ba su so ka bi pa na nongi le ka ku te na ba ni nong te ba ko la mi ka ke be ta lungdam na tu ka ko tu mi le ba ni ka ba ni fasan ko ni na ba ka zu le ko be no te ko ni Rev.Kham Ordination làm nạn sinh không chăm sóc tiếng lên cụ thể chính aken tiếng hia Paul pidam dam te bang ele nu kimet ko pe hia lấy tu pot su tre no lo ni na Siampi pot dem da va del din ni hu no tung tai asianin siapa pun ini nampe asian kamarin ka saksen ka hem Saya tidak ingin dia mau sama awak nak sem kok pingmo bin hai zong ina awak laya yang ada pasien nak sem hai menera nak boy sai kurina sama ulah kasong kan ada sem upa laya lah pasien sam koyu kita tan lemo aki buat tek mak dari buat kami dengan pun itu dalam kisah ni na lomdel undang pun tu kawin kilba apa pingmo ke saya nak kilba ni dong tai menera kuna Bipila kau galah isang narina efek dari kau ina kamu kait itu yang kita terus mengkait di mana we're close. Let's all rise up and sing the closing hymn. Hallelujah.
ko te dia tau pa masian tuniin tau pa ko ting lapanin kalang lung tu ahi nama nasendingin setahun na sa pisa siya sumat mga sakni lungdam dia nate akibat pala na sa tong na tong bawlpih manin tau pa ko amanong tang nate tau pa sendidang sangina Ota sakzoin cuma dia sakzoa magen na tunton ni kami taten suatang lain tuban ai bo sapi hinte na mage hukun zo na salpa kisatain tuni hompai marakin jet ko alam dan na mabe mate hoki jet satain oto pamsiano ZCCJ.Rev.Kham panina amate na lungdam pihnain ko pita sa atingina Oluy kia ala tuite zong kasam diu tupa kia sakin ina panala hongluang kia ala tuite hima pangin ane adon mima hakim jarari na zong kumpi hatak sadang na pawi.Rev.Kham na u ki nate akim saksen se ako saksen se ala tuite suat sakin amau te na zong kia kin na hangin at kauban akyang panau kay tupa ng kinte tahong kicing satain Yesus itu lungdam kawin cukup dengan toba pemasyano. Problemnya dengan ramai lain. Pasyanin ZCCJ.Rev.Kham sirsanin dunina kamang hampe kayo nangai sangin kate cindang kenang zumpi kayawanin nahorni pengusap naimanin lungdam kawin Khan Khan Suan naman sanaw ni pawlpih.Zomi ng lungdam kawin Assistant Pastor Unpito kilanin ahizomin upate may pawlpih kilanin ng panasag baba tawpa sa supay ng ahizomin dito ang lahat Kulikoblay siya, people pipinin na minatansa ng masalpa at kami sakit. Lungdam ko na po ay Kham, laman ay payang yung mga kaya sa pagkain. So, basta yung suki yung pinay sa akin. Tapos sa mga nalakas ang protocol, kapunang nakapay, ulat ko, kung ito yung mga kaheng.